Number 8, right. Naitok Leto Widaka. Just number 16. Pass carry ko bodla wana Naitok Le just number 15. Pass mat of ball. Pass mat of ball. To Rifika le boundary hani hai Parves boy yani yakung ball. The bull pass carry ka. Bounce bisi to le suja gol ki pani yakung ball. Kono wana nani kri. Londor F Chiringui, Dudan the goalkeeper. I took a chef Kanaka, I have told you right left out the Torioka, Londor F Chiringui. Just number 12, left out the way, Dudan to skill. I have ball to show to begin into passing Karika goal, one is skin to Palestine, so many boxes you can to high ball Pika. Youngster Club Yakung ball, pass mother ball, Sundar pass. That's number 3. Hai pass kali pika ban logono youngster club ning mai la skill khaito pika skill khaito pika shoot kali kintu goal barnes hai ne bang taur pika hai ne hai la paure taure ka itu bani pukai ka sundar pass just number 12 itu bull pass kali pika hai ne hai defense Naitok like kesalahan ka London FC ni yak high pass kaya ka tahu ka box bisiyo kintu kono player covering kai mai nama ko itu goal ko ni kintu shoot hadian to mani kintu shoot kaya ko ni bapina ko to pika hai nai raji body ball Naitok like pass skill kaya to mani high pass kaya pika poni logeno Just number 3, Rajiv Jomatia. Sundar pass Naitok le pass khai thui to ka youngster club nengui Sundar skill Naitok le pass kari pick ball lagona high pass kari pick just number 15. Hindu covering khai mali high ball phiro pick left out digi iwo phaiwai Naitok le head roka han defense head roi phiro ri pika Parves pa khachoi to ka han back goalkeeper na pass kare ka baren khatarnak to moni kintu ball han clear ke goalkeeper boni lagona pass kare ka to ro pika han kintu Padi belai kena kelak naik cowok itu tak saudara. Youngster Club 1, London kami 0. Hanya Youngster Club ni gay. Belai naik cowok. Shoot kan? Goalkeeper naik cowok orang nak London kami ni gay. Hanya hai London kami ni gay yang ngobol. Belai naik cowok skill kami tu nak London kami captain. Belai naik cowok ball soal jalan tu.
youngster. And I London coming in young mobile. Just number 20. London coming. Right out of the way, Hopi Kahinai. London coming in captain corner. Night of the toy Roman in London coming in Father of Tangi Becker. Kusokotora night of Father of Tangi Becker. Very fast half time. Nuitanga, half time money Yagulo. Youngster Club 1, London FC 0. Basanta Singh, John, लॉन्डर एफसी का खिलाड़ी का पैरों में बॉल शायद मैदान ठीक नहीं था। बसंत सिंह मणिपुर का खिलाड़ी जॉन अगेन बसंत सिंह राजीव जमातिया बादल देवर्मा बहुत ही सीनियर खिलाड़ी और बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर अगेन राजीव जर्सी नंबर 20 जर्सी नंबर 21 लंडन एफसी नि याथै बल John बढ़िया कीपिंग बहुत ही बढ़िया कीपिंग यंगस्टर क्लब का गोलकीपर देवराज मलसम लंडन एफसी का टीम का कैप्टन जर्सी नंबर 13 फॉल्स का इशारा देवराज जर्सी नंबर 13 बहुत ही सुंदर राजीव जर्सी बसंत सिंह बहुत ही सुंदर सुंदर पास बहुत ही सुंदर क्लियर किया मैदान का बॉल बाहर अभी थ्रो इन जर्सी नंबर 16 बहुत ही सुंदर क्रॉस बहुत ही सुंदर क्रॉस बहुत ही सुंदर लंडन एफसी का खिलाड़ी का पैरों में बॉल जर्सी नंबर 16 बसंत सिंह मणिपुर का खिलाड़ी बसंत सिंह अगेन देवराज मलसम लंडन एफसी का टीम का कैप्टन बहुत ही सुंदर क्रॉस बहुत ही सुंदर 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 स्किल ब्यूटीफुल स्किल बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर फॉल्स
फॉल्स का इशारा, रेफरी ने फॉल्स का इशारा दिया। अभी देवराज बसंत राजी, बहुत ही सुंदर स्किल, बहुत ही सुंदर लॉन्डर एफसी का खिलाड़ी था पैरों में आसर को क्लियर किया। जॉन राजी बसंत सिंह, बहुत ही सुंदर स्किल, राजी जर्सी नंबर 15, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर स्कूल 37 तारीख को लोग मिल रहे बसंत सिंह नंबर 15 जॉन, बहुत ही यंगेस्ट प्लेयर, बहुत ही यंगेस्ट खिलाड़ी, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, अच्छा इरफान जर्सी नंबर 15 बिनु, जर्सी नंबर 17 ऑफसाइड का इशारा, असिस्टेंट रेफरी ने सिपसादम जमा दिया। लंबा बदलते पड़वा, बहुत ही सीनियर खिलाड़ी था। टेन विन ट्रॉफी लॉन्डर एफसी ये कौन बॉल, अच्छा इरफान सुंदर, बहुत ही सुंदर, बेलाई नाइट ऑफ लाइन शूटिंग है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। लॉन्डर एफसी जीरो स्कोर फर्स्ट थ्रो राजी कसर क्रॉस ब्लैक दुर्बल प्लेयर है कसर ऑफसाइड का इशारा और थानसाका दिनैनि अ मैच अंशग्रहण खालायनाग्रा ऑडियन्स रग्रा दर्शकहरु जतोनो हामबाय दंमोन दंगु मायावै बेलायके दिनैनि खेलानो नायफैनायनि बागै जन जमाते बहुत ही सुंदर स्किल राजे सुंदर पूसना ने मिल लिया जर्सी नंबर 22 लॉन्डर एफसी का टीम का कैप्टन प्लेयर खैरो का बसंत सिंह खिलाड़ी भी मौजूद है मैदान में बिनु लॉन्डर एफसी का लाइट सामर लिया गुंकी बहुत ही सुंदर 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 हमारिया रिका हमारिया और लोग खेलना लोग भी मानिया से बसंत सिंह
commentator khaina ibagi hamba Karena sans teman ini gitu hai sudah pas kita raja undi John John yang teman zaman teman ke dua bangki hai bol itu ketika London FC John yang ngobol hai John John yang ngobol hanya passing ketika raja undi সম্পদ ফাউল সুদা করা হাফ টাইম বাইরে যে প্লেয়ার দু মানে হাই বাগৈ দর্শক সাগলাইব তাই কিলা মরিং বড় পড়া সেট সপাইজাক সপাইনাই হাই বাগৈ দর্শক সাগলাইব খাবো তিনি জরাওর ফাইনাল ফিনাল বাগৈ সুন্দর পাস নাইটো পাস কাই পাস নম্বর 5 জাস্ট নম্বর 5 সুন্দর কাই সুখাইটা কিন্তু প্রদান শট সুপার হাই জন John Kacung ketika itu passing, agak passing, durbol passing, kono main sarap passing kaya London FC beliau tanya dia ada tahu lebih kan? Tadi, saja saya pas kaya jas nomor 21, duduk tempat. Walaupun kita naik ke kompetisi itu kan defense, naik ke heading kaya dia udah lebih kan, hai udah head kaya lebih kan, London itu, hai ball isi kaya lebih kan, hai itu udah kompetisinya gitu, hai gol baru bisa dinilai sama di bagai, tahu lebih kan, untuk pas, naik ke pas kaya lebih kan, jas nomor 5. Jas nomor 5 Youngster Club Nyengwi. Dago matang ko kalau artinya sundor skill, nah itu ke skill kayak tongkang itu. Hai bos suatu juga lapar di macam bos pistol juga itu London FC kono kali namanya hanya bos juga juga London FC yang ngobol itu kalian suruh kemari itu bar suruh hasil kayak itu kan hanya bos juga London FC itu defense siap kali juga jas nomor 3 Maka final final kamu jangan ada tunggu pada orang final final dibagi. Video puruskar 5683 5683 5683 5683 video puruskar Jadi nama pengantai orang pada punya bagus. Ofisnya punya keras jawaban yang bagus. Kalau waktu balik ni tu. Orang ni sini tiket tolong berikan. Kalau ni sini first prize dan second prize lottery nangka baru ni, baru tahun baru ni. Lottery का first prize no, tiga first nine, buat second prize ber, now first nine. Program puskesmas season 2 dia akan mulai kami. Tiga puskesmas kamu mulai. Salam teman dia kami kenal. Borna beraben haban, audiens kemarin tadi orang berkenai ke sini di prize main kamu di bagai, borna ke bawah di bagai ini. Program borna final main kamu di bagai, borna beraben haban.
Suasana bagi komen saya bagus. Basanta Singh. Basanta Singh. Bahati Sundar. Bahati Sundar. Offset. Mokol belakang Johnson. Mokol Malaysia boleh tunggu. Boleh skill, boleh talent, boleh teknik, taktis. Debat tinggi berkosong bersih. Belakang Malaysia top. Boros fatapat di rasa payah. Ai trap ke home di ke parkir dulu. Boros le jati sih. Jangan dua cangkir berapa? Akhir sih lagi. Jilla Morning Club. Sing. Laki-laki kok. Player Khairoka Asaifan. Hai kaisa subscriber of Pavilion Shop University. Only media commentator Asil Pavilion Pavlai. Official additional time only 2 minutes. Nanti. Karena di Kelawasan Nunggu Pamana di Morning Club yang WKL. Offside. Offside. Bising place ini orang power sampai tu mana? Dia tahu jadi orang sampai tu. Orang tu bersama ya. Biru. Bosan kasih. Bagi sekolah, Petri, Steve. Kasih siapa? Razi. John. Mengenai sama macam apa? Mini stadium Thunlok Launo Gimanai. Morning Club versus WKL. Chess. Pilih tahun selasa mencapai tarupai pangka. Yang Star Club semifinal final di Jakarta Selamanya. Ayat